Assalomu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz ikkinchi qism kitobimizningki 12-darsning muzokarasini qilamiz. Endi biz shu darslarimizda asosliq fe'l mudori haqida to'xtalib kelyapmiz. Fe'l mudori haqida to'xtalib kelyapmiz. Şoňa şu fe'l mudariqa alaqadar tuşenmegen mazmunlar bolsa, so'saňlar bolady. İnşallah bu äti biz ýene ders okuymiz. Bizningki tünügünki dersde balla dersiniň sürti sel tez bolup ketdi degen teklifim bädi. Şoňa men bugün ýene ders ýollamydym. İnşallah äti ýene ders ýollaýmyz. Ätiki dersdemi bek alahide ýene mezmun ýok. Fakatlam ýene şu fe'l mudari'nin en ahyrky muhim bolan kısmy özünde. Ýani fe'l mudari tefsili ýa-da sözlenedi inşallah. Şoň saboqdaşlar, endi bugünkü dersimizde biz kıskaça tekrarlap ödep ketimiz. Soalanlar bolmasa, şuna bizim muzakeremiz ayaklaşydy. Dersimizde kıskaça hazır ekranda köýgünüňlärdek fe'l mudari'nin şu xil 14 xil türlü şekli var. Bununki 3 ayallyk, 3 erlik, 3 ayallyk. Ondan başga şähs boýunça araga wagtymyzda 6-sy 3-nji şähs, 6-sy 2-nji şähs, 2-si 1-nji şähs müşterek boýunça aýrylady. Bugünkü dersde asasly başga çömegen mezmun ýok dep garaýma. Başga eger mezmunlar bolup galsa, so'saňlar bolady. Bugünkü dersde asasly başga çömegen mezmun Ama bayatda ballar tuluq kiremey gapdy ma bizning taqtışda mesele bolup. Ballar da hazır kirwatydy. Eger çömegen mezmunlar bolup galsa, bugünkü şu fe'l mudariqa alaqadar çömegen mezmunlar bolup galsa, so'saňlar bolady. Fe'l mudariqa alaqadar çömegen mezmunlar bolsa, so'saňlar bolady. Hem inşallah bizdeki ätiki dersimiz şu fe'l mudari'ninki ahyrky mezmunu bolady. Fe'l mudari'nin ahyrky mezmunu bolady. Fe'l mudari intaýy muhim. Buni qat'y sal qilmaslygyň kerek. Sizler şu 14 sigyny pişik ýadlap, birilgen yazhabdan başga her qanday fe'lni sigla alaydigan halatga kirişiňler kerek. Çünki fe'l mudariqa nurgun fe'l alaqadar. Masalan nehi deýmez, emir deýmez, ondan başga her qanday nurgun fe'llar bar. Bunun hemmesini nime alaqadar diýen fe'l mudariqa alaqadar bolady. Eger çömegen mazmunlar bolsa, eger bolmasa bugünkü dersde alaydigan mazmun bolmasa gaýta tekrarlaş hajatsiz.
Şuna fi'li mudari'ga alaqadar so'raydigan har qanday savolinglar bo'lsa, so'rasanglar bo'ladi. Ko'rganinglardek mana fi'l mudari 14 xil tilga turiladi. Har qanday 3 harflik fi'l mudari mush xil shaklda turiladi. 3 harflik ortiq bo'lsa-mu, mushu 14 xil shaklda turiladi. U azroqlab o'zgarishildi. Uni o'z navbatida so'zlab beraman. Qolgan undan boshqa har qanday fi'l mudari hozir sizlar ko'rganinglardek mushu 3-shaxs olta, buning 3 erlik, 3 ayollik, ikkinchi shaxs olta, buning 3 erlik, 3 ayollik, birinchi shaxs 2, birlik ko'plik, bunga er ayollik o'rtaq ishlatiladi. Mushu bo'yicha bo'ladi. Undan bo'lsa arkadaşlardan başqa tushunmagan mazmun yo'q o'xshaydi. Inshaalloh biz kelar darsimizda ko'rishaylik. Qolgan tushunmagan mazmunlar bo'lsa darsxonada so'rasanglar.